یەکەمین مژارە خوا دێ بەحسا ڕوودانێکە نەخۆشکەین دوی ئێواری ڕوودانێکە نەخۆش بە سەرخێزانێکە کووردا لە ناوچە مەرامە باژارێک کۆنیا لە تورکیایە ڕوویدایە گرۆپێکی چەکدار هێرشکردنە سەر ماڵباتێکە کورد هەفت ئەندامên خێزانێ کوشتن خانیێوان ژی شەوتاندن شەوکەت هەرکی هەفکارێمە لە کۆنیایە ئەنهاز هەتا ئەس بخوازم هەندێک زانیاریان لە سەروێ مژارێژ شەوکەت وەرگرم شەوکەت دەماتە باش بە ئەو کەسێن و ئەو هێرشان جامدانە هاتنە ناسکردن دەستە سەربوونە یان ژێشتا دیار نینە بله حتاوی گویجی کس نهاتیه گرتن لی بله اف مالباته پیشتر جی راستی ایرشه که هات بو کو پیشتر جی مسردان و مالباته کری بو مراپورت اک جی لسر ایرشه کو لدی جی و مالباته هاتیه کرن آماده کری بو مالباته که هفت کسی جی باجار قرصه بون کو زیده تری 20 سالن اول نفچه مرم یا قونیای بجیه ببون و دمک جی بو کو لو راستی گفه جیران خود هاتن کو و دمه یاشار دده اولار دگوت کو هر درو جیران وان گفه لوان دکن دی بیشون کو هم و لیره نخوازن و هم نخوازن که و که کرد لیره بمینن و دمی بحثا وی که کری بود دو در دور صحت شش و نیو حتی هفته واری دیار نینه هرگلیانی حتی نه آسایش داخویانی نده لیبله بحثا کسی که تیکرن که اول چوب مال او هفت کس کشته بنو پشتی او هر هفت کس کشته جی مال به بنزین شوتان دبه بحثا وی که تیکرن حتی نه چی کس نه آتیه گرتن گومان بر هنه به گومان و یعنی هم آسایش هم وزارت کار نوخو هم پاریزگاری کونیا دبیجه او بردوام جبو گرتنا ایرشکار یان ایرشکاران جبر کوتنه ایدای کوتنه کسک به دیار نکانه اجمارا ایرشکاران چنده جنازه هر هفت کسان لنخوشخانه یا دولت یا کونیا ایرو پشتی نویج آیواری لمزارگاه ساراچول هر دی سال باجار کونیا دی جنازه بینه و شارتن و لباجار دورو برجی تایبتی جان قریجی بریاره کو بجدار هبندو پشتی بویر هات بیستن بشوی کی آوارته کمیته ناوندی یا هدف ناوند پارتی خود جویا او هدف او ایرشه بتوندی شرمزار کرو که هدف بیجه سبب وان ایرشانه حلوست دستلاتی کو دمکل ترکیه لدیجی کردان هندک حلوستن لدیجی کردان نه تایبتی برای مدیا جی برای تورنج واکیجی خلق لدیجی کردان تیتا هاندان بجبلی هدف جبی گمان داخویانی هنا جاک پارتی جهه جی پارتی جگلک پارتی جدا جدا پیام خمگینی زیادتر هاتنا بلاف کردن لیل سر صدم آوی بویره نیرین جدا جدا هنه جبر کو وزیر کار نوخو سلیمان سویلو دبیجه صدم آوی بویره نه اوک و اف مالباته کرد به دبیجه کو کشه که در دور 11 سالن دنابرا دو مالباتان ده هویه بجبر صدم که جیرانیه دبیجه زاروکن وان لحف چونه و او مسئله بویه صدم آلوزی و او آلوزی جی مزم بویه و هر و ای پارتی جی داخویانی خود آماجه بویه کید که والی نزدیک حکومت و هندک پارتی اندی زیادتر صدما و بویری و که کشه که مالباتی دبینن کشه که دنابرا دو جیرانان دا دبینن لی پیشتر جیاف مالبات راستی ایرشه گروبه که در دورا 6 کسان هاتبو و گلک هول هاتبو دان کو اف کسانه بین دزگیر کردن تنی 7 جوان هاتبون گرتن و جوان 7 کسان جی 5 کس هاتبون بردن تنی 2 کس ما بون دگیرتیگه ده ناراضی بونن گلک زده هبون هم بر وی که پارزر مالبات عبدالرحمن قرار بلد کو پیشتر ما بخوجی پرا خفتمون او دبیجه کو صدم آوی بویره او کو کسین ایرش کرنه نه هاتنه گرتن او هاتنه آزاد کرن و اوجی کارینه با آزادانه لدیجی وی مالبات ایرش انجام بدن و که مگود ایرش برد 7 کس هاتبون گرتن جوان 5 کس هاتبون بردان 2 کس دیگرتیگه دنه و یعنی گمانه یکو یک جوان 5 کسین کو پیشتراتی آزاد کردن اف ایرشه بکینه بله و که مگود یعنی گلک آلیان و دیفچون دیوی بویره تیته کردن حتی نها چی کس نهاتیه گرتن و جالی آسایش وجی ناسنامه یک نهاتیه دیار کردن که کسی که اف ایرشه جالی کسی که و جالی چند کسان و هاتبه انجام دن و که مگود ایرو پشتی نویج ایواری لمزارگه ساراچولو ده جنازه بین و شارتن کسو کارن و مالباته جی
ji bajarê Qersê du êvarî birêkeftin ev jî hevel didin ku bigihine Konyayê. Konya herçende ku navçeyên vê Kurd gelek hene hem navçeyên navendî hem jî navçeyên dewrûberê derdora milyona Kurd jîn lê Taxa Hasanköy ya wata taxa ku ew malbata lê tenê yek malbata Kurd hebû dewrûberê wan Türkên ji navçeyên Seydî şehîr û navçeyên diyên Konyayê bûn. Yani tenê yek mala Kurd li vê derê hebû pêştir jî me dîtibû ku heft kes li vê malbatê dîsa rastî êrişê hatibûn Metin hebû bû numunekarê wan ew jê ji Brîtanyayê piştî ku êriş êldi jî malbatê pêk hatî ji Brîtanyayê bo seredana malbata xwe hatibû İpek xanim hevjîna Yaşar Dedeoğlu bû temenê wan derdora 65 heta 70 salî ne vê demê jî me bi wan re em rûniştibûn me qise kiribû û van bang ji hemû aliya kiribû ku ev dibêjin bila van digot bila bi şêveyekî adilane serederî digel vê meselê bêtekirin ji ber ku em rastî êrişî hatine heft kes bi giranî birîndar bibûn vê demê dîsa barış herkurê Yaşar Dedeoğullar ev jî divê êrişê de hate kuştin Serpil Sîbel û Serap û Sîbel û Serap û Serpil û Sîbel jî dîsa sê jin dî divê êrişê de hatine ji bilî İpek Xanimê rastî êrişê hatine bigiştî sê zalam çar jin divê êrişê de hatine kuştin weke me got cenazeyên wan ji bo lêkolîn û pişkinîna bizîşkê edlî li nexweşxanê ne û tedbîr li dewrûberê nexweşxanê jî hatine girtin bigiştî li taxê jî ciyê ku bûyer lê çêbûye jî tedbîrên evlekarî hatine girtin îro jî piştî saet yani piştî nivêja êvarê de cenaze bêne veşartin biryara ku beşdarî divê cenazeyê de jî bêtekirin HDP û hindek partiyên dî yên Konya ji rêveberiyên partiyên Kurd yên li Konyayê jî û Kurdên dewrûberê jî divê merasimê de amade bin. Baş Nartiye Rûdawê bû navçeya Marama bajarê Konya Şewket Herkî